And you can get it to such Chinese in our corner. You're very careful. In Pecassan Blue. After I will not it, but see how better was you go. G4, you're driver, did check to sell Ogyam. What do you mean? Janu Packet, ye Janu. Who your Berman open my Janu? Sa bosom no den tikosha ase no ena omoma ne ba ne boardam e di odin tikosha ase no ka kire ne se sa akomna na omoma ne kom no afi bia no ombe hia nipa mienu moja ifiri ho akora ene oba onyem oya Aboa Aboa onim nyansa bu no pese obu Ghana fo na ye ne bebi edru ne mpini biem magana ni bia nsori nkodi sa boardam ni wechi asori no megu no mempene da e mane fa sa akwase ade no ensa mebu Ghana fo wonim de ode ye nkofo we nko Nigeria nko bia bontiri mutuo maami bia ni kurawu a oko o bompa ya mafunu no na sofo panyini ase bunkotodwe ase maami pe nyame aka kire me se ukunu no kura nyame anim ne okode na nso me ene ese me waro na me hwew mudie montimi a munni bunni nyansa mudie se anu nti na mukowura so de dam wo se mukopesika mukopa anwa no a munya jimi no na mo so de fira so de dam wo na emre bi beba wo be ku mu wan maami no wonye wo je dimo wonye anu ti mo wadi nda ho aware de ye na so aware ni heaven aware ti nipa bebrebe ko bonsam jam enti se onko aware bi mu na se be ma no etete be ma ne ebu be ma ne hunahuna awa frimo frim na wonko ehia papa Ebeden ene be ye wo fa Kelvin etu ya first language ebeka eye Kelvin omo kasa that eno me kasa wo fa Alitalia etu ya na ka Italy kasa wo fa America omo ko kasa eno muka ba yen Ghana fo sua 30 obeti kroma won titwi oko Germany na ko office bia on cover fo ubeka debt oboda mampa ya che no just oboda straight and the door can enquire anan and the catch no so no ano so no wasi ni wadurom ano so wakuno me catch us Ghana as mess up Ghana adwiri Ghana finish yes woso Ghana ayahwehwe man Ghana nie ni onyam bio ekom ewo Ghana ohia edi mfre ewo Ghana yokom ya ana se bi so Ghana fo mpanimfo efa maya ewurepu maya ya bu wo mo ada na Ghana se bi so se bi nyado ebi entimi sa media ne savana safo me kanfo Jude TV ama bibia Canada ha de no a ne hwede gi ani ho na be hu no ma papa ene nsam papa ene jesam a ekoso o say ye bebia wo bia no ma wani nje se wo akwantuom na nkrata ho ayeden ama wo anase wo Ghana ha na pese wo tukwan be biara be fa bia agi wusika edi na mo ani so aye wontanta ama wo ngi obia ndibiem anase wo nsano adwuma na pese wo kwa abochire kwa ye adwuma na nso hu ba bia wo mfa mese wo se fe number ye gu screen yi so yedo be kwa koduru mi ama wo adwuma aye tieme yedo be kwa koduru with working permit a obeye adwuma abraboni bia enka wo country bia pese wo koso bia no wo dia no so be first ana ma we sabe to be esa dia mama mi Agradaa na wose mama mi Agradaa wo a woni ma be kwa mama mi Agradaa so dwuma obedi wo no mama mi Agradaa wa bodam emo mfa mama mi Agradaa so ye bodam ni mama mi Agradaa na dwene nya dwuma abosom no ne da mama mi Agradaa akoba bi mi aka che ne se ye bia yeso di nipa mienu ba enti na wate asore nta asore mu jaipo enchi obewu na mama mi Agradaa ne ba ye fere Clinton ne ba Clinton no ode ne ko baby ekoye aduru ana Clinton na bodam ti mama Agradaa se nyame afa na oni kansa Clinton yare ensem de okabi mi nkotie Kelvin e ko bedu Taylor mi se mama Agradaa be yi na no ntokwan de ye tamu at the kingdom come ye ko nyoma bi embe dada wadwene ma wonko ye nyoma bi ani se wo ye so ho enye oba ne oba ne de ogine ho di oba ne tibio enye oba ne ho bon eye bibi ti se pokre enye oba bia ne ho bon eti se eye edwaye enye oba sebio one akomfo eye anasa abosomfo nyam eno frɛ no ho oba oye oba o nice foma so se fe o nice se eye ona ho lines ente se eye Zimbabwe for map oye oba eye wo sen ye mbobobo ye mfa Sudan sisi wo sen ase enti ni nyina hia ema ye hu mba no omo ho emfaso ema Ghana fo enti oye oba sebio oba ne oba sebio
odin huni otumi hye hwemawe mu ede nanti krom an nsatea otumi hye ede fa krom anase bikini oba ne oba chese otumi eyi no ho na enye oba ne abo bia sebio enye abo bia ne tumi frɛ no ho oba so ndi ade na na an ana maka kire mo nkran mu sa ade ndi mo amu ni so abodam an into good evening to us of form Ghana and good evening to Reverend Owusu Bempa. Reverend, some catcher said, couldn't tell you no problem. Say, Uchi to one fan, Juman, Cardi, Juman, and Quasa, when you switch chat. Uchi to Nanka, some 2 free muba, Tay, and Casanquas, yes, away, and Kenu, but still, Michia, Papa, good evening, Reverend Owusu Bempa, Michiao, Michia Prophet 1, a year, Opambo, Nana. Also a Opambo, the Reverend Nations Prophet, also Michiao Enyumbre, and that's all for one Michiao mo, Mincha comfort. Now we are Ghana Nusuna Sebio Opeso Hunya Mienima. All that you have to do is say, so once I say Onyame, Otie Ubia individually. We are Ghana ni Sebio o konsohwe bim nyoma bi mu ayediama o so tie ase onyankopon no obo no ono ne nim se ne obeyi we free saa ye problem nim onyame na obo ba asase isu ono ne nim se ne obefa kwan so eyi we free sebio enya oba bia ne ho kankan ana nipa bia ne ho kankan bi ne ho lines bi nipa bia sebio abosom ne nyam na obema ema nkwaje sebio sankofo na omonam na omode wo ye sika gare omobri usika eba ede hwo ma he mu de hwo mu kankan no sankofo ne ntumi mboa menu adofo mefra wonwumbre enyamesam ne eka sebio obi wo ha onim nyoma bi nti o se biebie ni peni so no mote de ekonase memma nipa fun bi kronfo bi te se ye ne enimi Agradaa Agradaa wada muamunim ne first born e friend Clinton wa bodam Nini adi on besa na yare o TV so. Me say magana ni bia nsori nkodi sa bodam ni wechi. Asori no megu no. Me mpene da e ma ne fa sa akwase ade no ensa mebu Ghana fo. Me se ma me kan kire say obi atimi kan kire say minjai o, minjai na kromfo na yenjai. Wonim de ode ayenkofo. We enko Nigeria nko bia bontiri mutuo. Enti de metuma ka say mo amudi sa bonsam wechi no. Oye no say onye sofo onyembosomma na one line no kan wasra no twem ayese preko ba ma obi antam de sika nkoma sa akronfo ba your friend Agradaa me se ne ba ne first born ne friend Clinton wa bodam on fa ne betena TV so no nsa na yare me se sa bodam ni na nam Ghana no ne first born ne friend Clinton wa bodam me the video ba be kire mo ne ba first born no woni ma mama story 5 minutes ni enko ni we akwanso ka se menka ba ma menka issue ni nyina na se mo amudi ne chi akọ asore no ma menka bibi nkire mo saa Agradaa bodam ni no saa bosum no de tikọ hya ase no eno mo ma ne ba ne bodam di ode tikọ hya ase no ka kire ne se saa akom na no mo ma ne kom no afi bia no ombe hia nipa mienu moja ifiri ho akora ene oba onyem mo me mamo story mo amugimi na mo de ne chi no arekodi enti a so wie pro max so se de ndie fasika gare na wentumi njae no ni nyina ne se abosom no aka kire ne se wanfa nipa mienu afi bia ma ono obewu enti mo amagimi na mo de ne chi wo mo de mo calculate mo ho mo kan mo ho na mo ntena ho 6 months bia opim ni bi wa so obewu anase bema bi bewu anase akora ya wo ni bewu enti ma mo nja mo ho mo na ode je kra because ono no 5 months asore we ankoso obewu enti sa bodam ni na mo fran Agradaa num kan no ho sepre ete se de yade ne prapra table so ochoba no ma Ghana ni bia nanimu da ho na adwene mu da ho ensore se okodi bodam ni se echi menye da so se obetia so mo mane ko fa ne ba Clinton na wa bodam no ne first born boy no on be sane yare o TV so ansa na Ghana ni asore se obedi abu echi oya Aboa Aboa onim nyansa bu no peso obu Ghana for na ye ne bebi edru ne mpini biem obi antimi nkɔhye nyamesumechi bu Ghana for we will never allow that. I know because we do about them my life no I'm not going to do it because your mkophobia me vulnerable omunim omuhiamwa omakuma etete na yenya nkwasiafo bi say enam Ghana ebu omu mimpene o 200 Ghana 300 Ghana me say fakofa jeni 6 months anya ya frame mema osika ni bia soso mo your capital me say wa 500 Ghana wo de koma Aboa no me say fakofa anyoma o frɛ ya na o frɛ me a me meboa wo ma osika na kosoro mema osika physical money ma wo de akɔhye o business na
oba we amone posa chi ne ho kankan we na wotam osika sa wo de koma no Aboa we na wo de osika e koma no sika no betum dia bibi ekuro bia so anke ache no me se ne ba Clinton first born na wa bodam na abosomfo de ti kwhye boase no on be sa ne yare o TV so onim se eye 6 months bia at least a year ohia nipa mienu mo wu be sanity se we nya sa crowd na nkeso mo di na chi a time na o confound na o ye no because nipa o mo ba kono ne enim nipa dodo e na nkofo wu fam e na o de sanity sesia no o maka je say hey sika gare na gudi a ye bibi e decide na wo ho no eye mo na o de mo betwa so 6 months obi andi na chi obegu because abosum beku no Sheila na Ogyam Asem na no den opanyini Asem a Kelvin Taylor kan we bi na se kan Ogyam ma odidi o matem no na mami Agradaa onye oba Agradaa de odun kwa odi si odi natem ampe wo mama kan de wo ni obi atem Agradaa na impo boni ni won odi natem a pepe what asem am kan Agradaa the first born wanyare ampa obodam ampa ya ye che no yes obodam straight and the block and the anan and the catch no so no ano so no wasi ni wadrum ano so wakuno ya kan wasem ka wamra bonti me ya Ogyam Asem o kan no I do it is alleged I na alleged yo we na alleged na mami Agradaa bu ntina answer alleged to Ghana ho we dampale o tiwe ho na obroni mami Agradaa ne last born enye na da no de ne ba asoro ho no ano no doctor so biensa sir doctor so biensa no de ne ba asoro no the catch no kotwa catch no wow oh yeah sure alleged to yanim de eka ho yanim de eka wow ana penin so potam ane dem ma meka hwa na onwu de ntia we wakasa tie asori dem wonu no onwu de ntia amanfo ko wura asori dem bebrebe no se wo pon asori no a no wa yini pa be 10 no wa se yin vilipu bia amo anwa wo da ma wo mu ba be ka kire mo jimie mu di anwa na chi edi sika no di se yin vilipu no mu a oboku mu wan Agradaa mudi amojimi a mudi muni nyansa mudi se anu nti na mo kowura so de dam wo se mo ko pesika mo ko pa anwa no a munya jimi no na mo so di fa so de dam wo na emre bi be ba wo be ku mu wan ma me no wonya wo je demon wonya me munya titi krom ya na empanifo ne dampale we munya mutimi nka na nyama bu wona se mo ye na se obi ko ka na mo se na de mo de ma no atom mo ye na mo ka ma me Agradaa wasam na Agradaa we je dangerous by okro Jimmy Sembi esi ewo the capital of Kenya Nairobi sofo panyini a maami bi a ni kurawu o bompa ya mafunu no na sofo panyini ase bunkotodwe ase maami pe kunafo no wase ne pe se nyame aka kire me se ukunu de obi a efunu no siwo no nyame aka kire me se ukunu no kura nyame anim ne okode nanso me ene ese me waro na me hwe video no na etwagu me kofa free BBC Africa but lewe I don't know send your city be enfam fam kakra because of pressure na was system no me hwe and ye kosi wo capital of Kenya Nairobi no oba ni kunu ewu efunu na si wo no software kofa ne baaye software kofa ne baaye se omebom paye emafunu ne enkosi efunu no obom paye saa na osi nyame yi a che ne so onware oba kunafo no na obu nkotodwe ye fen proposal mo propose na obi se oba ne se nyame se me waro na abeware me oba no so jetu musa me ware am obi ani kunu si wona ye nkosie no so fo ase ne pema na pene e de na eba wiase elizatu etira me kase de bia no wotina aware bi mu na ba ma bi ku a waku free oba bi su ku a waku free ewiase entina ho e mo ba ma bi e ma pressure na so ba bi ma pressure ade ya maami ya yemi ye ma hye papa woni wo kunu netie e na wawu ye nkosie mu no endi na wohwe
Adia crunches so. And when this woman suffer, say, will you marry me? Also, Asha once. Hey! And it's one preacher be abuse our sister Frim. Oh, our rebi money abuse our sister Frim. Now, what would that one mono? And Nipana HHN, a bit to be some Ukuna upon a bit in some. And it's more in the hall. Our ready yet, now so our rain in heaven. Our rent in the pub, Rebecca Bulsam Jam. It is a old power rebi monase. Bamano at so Bamani elbow, Bamani no our Frimo. From now on, quite here, papa. From now on, here, because sister, oh, where you be, you will about one name call. Me no back, you dress or no be a sign, or be no be do it. And say, dear mammy, I dear, and you would this time, I am Shasha. And try it. And near Aquasu or Nairobi, Kenya, no. Obia Nikunu Esiwana, software Kofan by some be Fusuma, a funo, or buyer was seen a me a yachane, one while you can afford. One was sick on a phone pema, weapon. Mammy come anyway. I do. Oh, can they fear mine and save your life? Oh, yeah, Bema. Think twice. Okay. Also, Agyaguragya sent Kofoke Castle Pema. I no cre Adre Papa, oh, we are senior Kodu. No, Obisa, Adre Papa, we are senior Kodu. Et to pe man na den. What I say? Nyame bo ma se enyo mo den. Enti munya achimie no osofa Agyaguragya. Wo se mo ya na obi sori a wo se open ma na we pe ma na open ma na de open kusie. Open twen. Open ponchen. E man na ese wi omo. Mum ye wi man no osofa Agyaguragya. Obi say one question say I didn't say John and Mawo. No be willing to be most majority of his things here what I said there. I didn't ebia no what tiase no what ase na na sum yi. Ebia no what tiase no what ase na na boa no. Ebia no what tiase no what ase na na ben no. Esumpa nya hunya. Me na mka che plane. Obi bere no wan suma obitima yi. Me na mka che plane. Sabia shawo ni ba akura no onyankora ma omo suma ne kire na omo adwuma tamanfo ti tamanfo bibiri ka okuru na say John odi bi yama na wo fast no wudi de na be ma ne yama papa no na be ma ne so asu on so peso yi on so peso nisika no so person yi uba Agyaguragya movement 2 weeks per person maybe chop concrete fast you just ka board down papa now Obofour better chance everyone me kasa on ya hwe na ninkosua a very dangerous boy de bia misu sa wear ni batu sa me say on ya ko busa ni nchi de busa ni pa messe no ansa no ba be na social media di matem be careful. And if you can say Chinese in our Quran, you're very careful. In Pekasa, one was it, we started Agyaguragya movement, come to be able to be also be there dancing that. Once we started Agyaguragya movement, we see the camera to say Shan Komo, Agyaguragya movement, as a Shan Komo Agyaguragya movement, Yaya, the Agyaguragya movement, a book deliverance in our Agyaguragya movement, but from the social media. That's how we are. But see how better was you go. Jimmy for. We are driver. Did check to say no diabu. Why Jimmy? Sorry for my words. I'm very sorry. But I need to go raw. Oh yeah, Bema now Pema. Johnny. Bema be Pema. Maybe to come better out on Pema ba. Me yama for the first class. Me Johnny G. But he said the metiana. Who pe kotie so begani? What about them? Who be kotie to say the Ay3ka kumba na do? Osi mi ngare. Pedi na ba no kunka. Wo ko shop ayan to ade da. Bema be no so Pema. Me see, so be ka to so Pema, no anka so e konfo aye first class. Je na wo ho ma pe. Da ka so Pema pe na Obofour Ay3ka. Me no Pema no ni ji ma ho ha. Na ka me pen ne. Ana ka me pen kusie. Ya ka so ye kromfo na enguase be ma yeso ye wudi ne enguase be ma yeso ye tutuboto ne enguase be ma yeso ye kwase ene yem da yeso Pema aye first class jitu so Pema
Yes, Bema, a German for you, see Bema who could just a German fool. Tell me, what is that with your first Bema who could just a Bema, your bay or Pema party, a Pekaka for some dinner called good deliverance. What about a German for you? Yes, me Pema, me pen me, and I mean Petrum, me Pema. What would you do to me? It is me, Jarry, and me Pema, the enemy Jarry. What was one need your master would you need Jarry? To be a cent. Obi catch us up and catch us a count through. Opa baba through one. Agree on Pekodu. What is obvious? I do who could say, I don't agree Pekodu. I ain't got what you're saying, and your police won't do Kodu. I think I'm not Bama so on Pema was open mad, was champagne and company. It's Bema open my tea. Oba open for tea, Jimmy, Jarry. Jadiano so your pipe in should make a jar, fake Jarry. You woofing a good. You could on Bama crowd, you know, bone. Now, Lydia, on your Bama will ship you a crown for a book of Osaa. Yankupo Bomema. Let young Queen Bama be all Yasibia Epema. Mumma yen to fan, Yanko Piemo, Upper West region. A more capital, a friend of Wa. Me pacho Asembia Siwa, Yambrasem, any sebi more assembly Jimmy Sembia Siwa. A brand ye be any abaye be Ay3ka abaye tiase Emma. Say Wakudino, oh, the Mufancha Messamo, on an aquada. On an aquada, ya chi a brand any abaye and do mobo pull mo to say a cron for. To say what we penny pim. They say, Agradaa, quite almost for some poor branch, a branch and any abaye and a quadian. It will not put you go bruta. Mama yanko yeba, Ebeka was some yanko hamra. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nine. Hello. 80. Uko piemo Upper West region. Isirim wa. Ana a branch here bako. Any abaya. It's all her branch and I so cover 40 years. And abaya and so Wop3tw3 20 something years or 30 say. And on an Ay3ka and on an aquacoda. On an aquacoda. Mudu mo budumo guamu so mako boy jamai. Are you guys normal? I don't know somewhere, sir. Me at the country I make kasa me dear Obofour kasa. I was born and bred in Wapan and started to be bami krumu nkawi kuma. Salam, decided me kodun kwa umfo me na krum. What is this? Then koso sano. Ah, obi no obi Ay3ka mana pene no na kwa akoda. Odi abesi nkwala iso ese. Manyane ntie se e producer se wa hene aba abeka se onim asem no hwe. Oso onim hwe but okay oso onim hwe ayenko ani mu de but eye jimisem ye mo asem. Arizato metie Ogyam. Dampale. Vei ene se wo ye hu adwuma. Bibi sei ene se wo ye hu adwuma. Nyemu se dadwuma wo ye no esombo. Arizato wo ba baabi a sister mfie die. Na hwe baabi a wo ba ma no so mfie die. Ses boni be ne wom. So wo be okeka woni mienu atrase akeka. Wo mu nswa ana je wo manyinyini. Na so woni na akeka na wo makoda. Adenti na mo wo krom ngonom. Sebia so sebia nyaado. Nyame betwa wo mu ka. Wo mo just anya manya twetwe camera ego wo mu no. Wo be bransa no wo mawu. Sex ye de ai. Wo mu susa ana musube no wo mabo. Musube no mabo. Oba de be meda no so bi ene wo. Musube no wo. Ogyam. Wo ba de be meda. Fonso be ne wo. Wo mu nswa. Hwe sister ye wo pata poli. Hwe be ma yo pata poli. Mu ye muwa. Mu ye sanye man mo jimi. Ana mu ni nyansa. Se wona na keka. Ama wona na kwada. Atimu ni no mo abo polu e bo no. Hwe ye wona mu ye se ye na na kufu ado. Wona oba tra prem. Ene nam so a no ni enjoy. Ya bo no. Ya ko bo na kufu ado. Ye ti komi yo. Ene ti na kufu ado ko ha pray. Ene e je broni. Sa hwan ye fa se fe broni sa hwan broni. Ene nam pray asoro. Ene pray ano ne boden. Ene fe broni sa hwan broni. Ene wiem.
ya omu di omani wo ya ko na na kufa no yo kom ya ana se bi so Ghana fo mpanimfo efa maya ewurepu maya ya bu wo mo ada na Ghana se bi so se bi nya do e bi ntimi sa Ogyam mamimre mu kakra me bisa wasemo asemo mi misa obiem president Nana Akufo-Addo aye obone ana wanya be bone na de na asem aye kan asem we asem kesiese na opese okotwe Nana Akufo-Addo bem so you want to politicize everything no I don't o line of the Akufo-Addo onye nipa na dabi oye nipa na de why dey but adai na o kan asem ebia you are condemning it na akotwe Akufo-Addo ni se wa broni ebe mu na afedi say emu Akufo-Addo no I think say to be na you are not being fair Alizato we yes so why bone asem be ba no asem be ba no ye wo kromia ana mahama dabi anya na meko me ba wo ma me kesi obi no bi akoda ana so obi no bi akoda bari be no ebone ni waka ana wo se enchi omo ana wo so mo asem ni jibisem na omudi no because wo hunu se adwama omumieru nyi omanyini enchi fumso bi eni ho na Nana Akufo-Addo akotwe ni bem na me bisa Nana Akufo-Addo so ye bi je na Akufo we ye bi ya bu omu no ado Nana Akufo so pay ya di sika pay no papa pay mu na unam pray mu na wo ji wani wo pray mu wo na oba wo wi oba wo pray mu ni nyanya bia ya bo no ya gugu Nana Akufo-Addo na se ya wa ana o party say no quite dangerous ya wa na papa kan ya pon o say no quite dangerous because no ya Ghana sika ya boka ya nya so bia free so ya wo kire ya ba wo munye Ghana wo ma Ghana for sika ayo body pema ana mo sia wo ma nyini o make you argument all right but yeah I say bibia o de Nana Akufo-Addo kwa esa keche no wo kwa esa keche no me ma se ka play Ghana sika Ghana play ne boarding 102 hours 3 hours ya ni sa wo broni mu free America unko France France unko Italy and so mu Germany a Ghana sika wo wi no sa de besi ho e do kwa yan kare Ghana fo kaka ye twa so na wo wo krom wo no hwe for na si asem so wo mu ya sa de mani nyina no na da body chi wo mo aposi fo mo krom chi wo mo se be so body be man shemu body bia nim me mu body bia wo ko me fo panimfo se no mu se dwe maya no asoja for the police for any ya hemfo ane sa ya MP ongu parliament o munya hwe na mu fa so awu mu so papa chairman sabonsu se no se dwe nkura yi no ai ba ko to a me na ba se ka play ai me ba ai sanko again no papa kan Japan se no se dwe nkura bi me pa cho mesraw honorable Osaa Mensa Bonsu Minister for Parliamentary Affairs majority leader o kana sema you very careful tinie asemu a wo kan unso ni abaya bi anamda ana unso ni akola bi Ogyam please oh yeah tra line I don't like this unse I be catch up oh yeah dia ti oh yeah dia ti because politicians no problem but don't mention honorable Osaa Mensa Bonsu because open Ghana happen ni ba ko a senkanya asemo senkechi no emani the president by force honorable Osaa Mensa Bonsu he's very intelligent, he's vibrant and vision oriented. We hear bit so honorable Osaa Mensa Bonsu me pacho bebre onye ni pakwa yes utimi de utimi tetia de foreign san I think say you are no because you are talking about majority I don't have a problem but don't man honorable Osaa Mensa Bonsu maintain who ibia scandal bia for ma ho da you very careful about unsemaka me pacho man papa mami nko a Mensa Bonsu Agyaguragya so kan no be ma bia pema pacho obapa am say Ogyam bibia o de politics na bibia politics na da ho no asema anoden mami nti odan na nkwen tama utimi so twem na yi any abrante anomo mutu se omo kwa akoda ne nye problem se omo kwa be mani oban hie mu de na eba beto abefo intintai fidie kese so eno na entwa ye obia ni omo ni problem se omo kwa harvest access no ba sa wo de ba beto social media so abe create impression eni me bi wo a ekwo so ye social media hodo a enye kranti sisi akra ubekra phone na oyem hyehyɛw nanso ehu hia anase eno ma kwan emomo wawa no omu teki sa anamo ye mu teki ye Bible said de onye bone da no onto bo ma obey enti sa mrantie mienu ye o mayire omo ho de belt egua sa abaye enti omo nya bone da enti omo ye kronkron
enti omo hote enti ombetimi e discipline obi omo pebia embra wo man mu se obi anase eyemama mra ana eyemo hihye ya eda wa akron mu na se obi afoma embra wo Ghana so wo mra enu ti bebia emra ne dan mo fanto na bibia enkoye na so mo de mra ne semusem na mo gusu na mo bu obe na mo bu obe enti mo jeje se enka Ghana mra beja mo free sa. Okay, police ni ba kon e aba superintendent Kwame Beko say at the frontier ye bo mo no say I'm saying leak sex tape. Leak sex tape. I say omo akoda ana so mu twa omo ana abeda bonten ana say so bi na video mo ana abeda bonten ye gwa omo. Yes, but still now money who kwan say yes enu timi mo kwan say omo bono no debi embra wa Ghana ha enti se nipa na yade bia enya ehimfa na mo de ne fa beye efuto be na mo de be ma no enu ti sa ebro we ya mo bro no ebetimi asesa bibi ana ebetimi asesa bibi so mo pesa mo ye bibi na eye nsanda ho a ewo se mo for right way na mo dealing with the people en so mo de mrani so mo sam na mo chicho mo ba oti sa akrofobia o mo akwa wi bibi o mo nkodi ewo wey obani bema inshemu die na so dia entwa ye no ye fon to bebieda enu ti IGP eni nimpeni for sanyema wey die e wo se sa enkofo no mo de mrani shemu nsem no ohiri ne pa che sa asem ni si no ni wo na wotu kwan ende na wotu kwan dia eni petimi tina se de mrani shemu nsem emrani ni omuni because obi etimi for mrani shemu nsem o Ghana ha enye de opabia e bani sa Ghana ha na ye won yenye secure yenye safe anonti ab enyumenim ya ye wo bibi enfa ho na emrante ni ho se so omo wotumi wo mu kro ni so a eye Ghana no mote wan eka Ghana ho enti so bi ye boni a wontimi fam rani ehye wo sab enye bibi bia oba ye wo ye sisa mo de na ba betu social media senyame ambema na ware kra be ye den aware kra ebebo no mo gunani mase mo gunabusu ani mase mo obaya na nkasa so gunu ho ani mase se video ni babada abonten no onu ankasa wa gunani mo ase enu nti ye hwe ni efa bibia ntutu ye na ba ne sa ebe manyane ntie ebeda se oba pa manyane ntie se Honorable Joseph Yami, the incoming national organizer for the National Democratic Congress. Honorable Joseph Yami SCU Honorable Simon Osemensa Ashanti Regional Minister Osaa head of Regional Coordinating Council Kumasi New Patriotic Party nyina was you more and the Electoral Commission of Ghana Ashanti Regional Director Mesremo emerepemu no ye be hunu Honorable Joseph Yami ya details no na arehosema ewo no so no se opanyina oda Roman Catholic asore na no ewo mepacho bebre Tamale Archbishop Emeritus of Tamale ni din Most Reverend Gregory Piabaya mepacho papa nso ato na nanom ewo nse do enya asem ketwa kra wo de yenko yanim wo ha Nana Bana Mwanso teacher. I was a troublesome in primary school, primary 4. And some of the adults. And was here kind Morris Sampa, the no ne Kujun Cansalweno. Me pacho mamin come and him ewa. Me pacho osebo the Zara man. Ono nana aba anamwa ni baby father. Abranti wakasa osebo the Zara man say, hey, mumo ene date into. Hey. Ghana and Africa, yebeko so abresa, yebeko ahochire mu saa. Ghana ni Africa ntimi nyeye because ni yepeno. Anase ni yeye dia no yempe. Tienie, o se ni yeye dia no. Yeye japade anase ni yeye dia no. Yebema yeye tumpon, ebema Ghana afa no ntoma pafra na bi member fa no ntoma pafra no. Da bi yempe. Na tienie, o se boda Zara man se ene ukotena play mu a ufrin kran ekokumase a Brofon kwa ne ka ye kasa twi kasa na chese yempe se uko Italian Airlines a utre ma no mo ka Italy kasa ufa Switzerland utre ma no mo ka Swiss ufa France anase France Air ufa ya no mo ka French ese plane bia obefe bia China odie yo ufa ya no mo komukrom kasa na so Ghana ade ye twi kasa na yempe ana Ghana no uyo bi na ukatwi a yemu uko program asikwa na akoka twi a echese oni munyansa Ghana uka brofo ana nkofo bu uka brofo a na nkofo fi se oni munyansa osebo da Zara man atuja muma yenti no. This is Don Paparuti aka Osebo the Zara man. Nokre nekedi
ba ema fa ho die enu sa asma me de kan bebre ni me nya adwene bebre bi di matam ba de nyansafo ebe hu se ne ya wokasa ni nyansa nti woka nyansasem kwame ene bone date ne 26 Ghana on and Africa intimate sanda ebe ko so adi hia akoso abrese ya onu hinti a de bi no ma me fa ye krum Ghana nyam fanto okay ni aye wo no kwame ye mpe obodo flight from ha etu Kumasi a ye nkatwi ewom brofo nko a itimi say ye kasa no ye mpe eye aniwu say ye bekatwi okọ bank na okatwi a ye nsara nhwe wiye ne moko ja ka nyansa ni uti mu kura pa ye respect o enti ama obrofo kasa no aye kasa bi a unka bi okromu a tese wonnim nyansa yemu ebe na ye ebe den ene be ye kwame wo fa kelema etu ya first language ebeka eye kelem omukasa that eno mbekasa ofa alitalia etu ya na ka italy kasa eheya Ethiopia ofa Ethiopia omukrom kasa eno muka ofa America omukrom kasa eno muka ba yenga na fo sua 30 obiti kroma won titwi uko Germany na uko office bia unka brofu ubeka Dutch uko Italia Italy kasa na bekasa kroma nko na wo ye program na sa uka twi bebrebe a yesrew wanko school ko Germany ko we so mo ya awards night kasa o muka nyina anya brofu eye Dutch eno muka Italy the same thing, Ethiopia the same thing, Emirates the same thing, Ghana ha one ka brofu a is also Jimmy for ebi ni krom enti farming kwame before no tete no na technical schools wo no obi timi ku school obi wi no na bia carpenter obey carpenter and obey mechanic ene obi bob degree na ne fa ase no motom na ohwehwe aduma ohwehwe aduma we see ebi before yen yankasa ena ma ye man we enye yi abasafo ti krom ha eye aduru a ye display kokoo so a ekuma kate ekuma boa bi a osaduane enipa timi numbi enya no hwe yempe kwase buonu dia ode aba na ebe se nose mask e dey spray betime kun eno na ye tubu so na ye to does it make sense kwame hwe dandelion eni nuaba dua bibiri esisi dan yachi erade se da no de sade ma yen senia yade bi bo bi otimi fa da chi ana waten kola bofre eni hwa dandelion no ye ene ese fe bibi gu decide ye de do eni hani akwaduro nti ye de gu asase no so ne ya say no ba ni na no ye koye ni ma na ye koye chi abraba no so ye koye ni ye mon koye chi enti dia wo won wo mpe wa ma kosi broni anama obi ehun se nia wo won o mpe ebe no control ebe de no man we ebe ye edi so bi ko school ba no be ka brofo bebre ba ye gini din se dia wan ko school enso de brofo no ka no ebe anya sasem bia ni de o ka ni ekofo bebre kuta PhD ehise coat kwame wo yi PhD no fi o mu nsem a waje o madwene efiri o mu nsem nyansa bia ni mbie ni na e pipa ne kuta no efie nyansa Buka said the internet those course select and go for a corny page because of the caption or my caption, a pair of tree afra. And to all be ready now I say, Kwame, Asem we it is the bitter truth. Nika head. The bitter truth. Nipa Oten and Kanye or Sebo the Zara man. Yes, me pacho, Mammy for we and Fansosuna Mumremu. Why? Na me pacho also for Enra. Ogyam TuuTuuni.Again Prophet Joshua Ejay papa no asa babiem o se Ghana tete apansam ni nyina eye amemo tantan improper planning mumye nyai Ghana ahokyira aba kakra bi ne de akɔhye covid kakra bi ne de akɔhye Ukraine no se wanya omampanyina na dwunu do no antoto niam ya de bia saa ene beba Ghana de asai mumyentie Prophet Joshua Ejay ene obebo mpa ma owura John Dramani Mahama yenkomra. Okay, Michelle, isi awurade mu catch us ensi wie eye osomfo Apostle Joshua Ejay Rabuni me catch us Ghana as mess up Ghana adwiri Ghana finish years woso Ghana ayatwetwe man
Ghana nie ni unyam bio ekom ewo Ghana ohia edi mfre ewo Ghana miss up. Things are bad. People are crying. Ghana say Ghana efiri nyina so ene ni dom ene ni wonyam mu Ghana ye woni ema bebrede Ghana brabo ene ahenie be hihye no e chere be hye coronavirus ade e che be hye Ukraine intokwa the next day be hye nsu otoye the next day be hye awia a boy they didn't plan it. Ghana would move, it didn't move with the plan. Empire so your body kakra no. Ghana for say there's no God in the mix. They hate God. The spirit who here and Jesus Oman. The spirits who here Jesus Oman. Jesus Obasedipa. Bawa yenema sunsumu. Jesus came like a man, but he moved with the Spirit of God. According to Matthew 4, the Spirit led Jesus into desert to be the tempted with Satan. How many days? 40 days. How many nights? 40 nights. And after that, devil came to Jesus. Because Jesus will move spirits. Say spirit who here can Jesus man. Say pastor who here can Jesus man. So-called pastors and evangelists no. They cannot break the evil. Why? Yes, best too Nicodemus. Nicodemus was a champion preacher. Was a great teacher. Nicodemus. Now so no unto me deliver evil spirits. Unto me say Satan in human. All that too. Ogyam. So for no wakasa, na mamu se waka nyansasem. Na se wo yo so for na se wo be ka asem a. En kase ni ene Nyankopon ka bibia cheme, ne Nyankopon bibia cheme. Wo yo man ba. Kire wadwene. Utimi kire wadwene, na ma bi nko ya. Wo na wo se obi wano na kire wadwene. Se abai no wo so no, enya ka. Se da manfo si ba abai abaso. Yesi enyu no. Se de esi kase tia no se enyem odi gwa kwan mu nyina anye obi aka so your mind ba na so your man ba na your man ba papa se wo fi sa ampa your amemwo no aban wo buo no enye ka enso nya fe da bobom pa ye ene Yakopon na yiwe chame ene Yakopon na yiwe chame ene Yakopon se esa wusro wo de wonwan asema be kan ni nei so fa asema be kan ni Dodo ese fi wakomam ana wakam ye hu se di aban na yi o man no enye ensem odi gwa kwam ni nyam odi gwa kwam hwe ene obi aka enti ye ne tia ne aka ye nim ya aka Dodo afeda hu sa afeda wa hu se Yakopon na ji kira wo wa wo trase hu se ampa de akufa do ne na MPP aban na ye no enye wo se wo ka enti so wo ye nipa na o ti wiase a enye me bi wo ne se eba wo bra bom ne se nya se chenaka sampa ade we enye me po bi enya atwom okay ati wakasa so osro mi wojam mi bunipa ba adene nye maka sa ade we enye wo so fo wo ka o ma che na dwene ya ma ne nkase nyame na yi ache ya be wona yi chewo na se usro wo ka se nyame na yi chewo dia na se usro ka blabonte be ka sa banye enye na osebo ze zara man se Ghana o ka twa yi mu kire brofo na ya bo te oni amenko ya mpani fo bote parliament wo kra no parliament wo no e so ka twi ne ye tiase ye ne oto manu ya tiase hu sampa sei no mdo man ko sei no mdo man ko sei no mdo man ko bon ko tase a brofo omu bu ya ye hunu omu to ye godo ye hunu omu ye mu to ye nsonya enti ye bibia sei za brofo mu kan ne nya ne te bone no mu die enti omo fa language a dominate wo Ghana bia obi yes me kasa me patcho oba pamamenti me patcho me dasi osebo akasa na ne so mo kan no e ye no crop fa Ghana ha ye feri aduane a ye di kra Ghana obi koto gabisa na osisi me so feri obi koto gabisa e wa bra fried rice ni ade ene ma o yare no ene ma kidney problem no aduane na ye di no restaurant no
spices here and make kidney problem. Yeah, me we are I don't know me jina Santase Santaso muton gabisi yo na me jina hu to bi akobi ba ya ana wo dia ma enkola no ma beto senior man say senior man meba senior man pa na wudi gobenam say aduane a ebe mama hoden no ene gari and beans ne etosu biem me baby anya me pese me de ode me kono ene baby a me pese me koduru no me manipa da seni comment on twene me ni pa bi ani enti ade e komi yemu no me am sori abantibiti fi nde na me ye na masuma say akwala because una obu me say me ye public figure me hu me ho saa I don't see myself like that and una hu na mo de pressure to mo so me I don't see me here gabins amekwa akoto me here dessert makwa me here mo a tiebu am ko gina broni mo ho obantema bk fried rice ho ebu no bia from AWC ni a dem say hey masa ade e kom yem me fa mo obi so onkoto mra me no kuku e na de tin ma nwe me say da ho a na de Asem na wo ka che me Ghana ha wu nso enko ba bia ya feri ye duane edo na me restaurant lady ni pe konkontadi no akobe ma me say ko chi kakra na ka duane kra wo so che konkonte na wo page no feri so be ka mo bi ate konkonte ye duane ye feri konkonte ye duane ye feri enti adenti na yentimi ngi ya kasa ye dientum kane tete wo be ko fie na ma me atwi kontomre ahwe enguaguso abompesi sinchen wodi a wodin aduane na be ma ya hoden ye feri se ye beto wunya konkonte no atwi moko no atwi beans e wo kwa me ho na me pato bebre ye de brebu afra no agi konkonte amane da ka prekonchira ni pedua na wagi kotodwei guys wagi wele aduane e be ma wo yare no eno momu na and I want pizza and I want this and I want the burger and no who just like that oh ba ko wontimi wu biem ne yema say obapa mami tie exactly enye ma bi wo ha yes san yenji yankasa ye dientum ye language na ye wo no eye mother tongue ye proud of it obi kasa ho wo twi a bia no na so ya kani e bia na ye nkrani e bia na ya hunani but obetitwi ne kakra obi kasa ho bia no se obi tu kwan akwa akra no wayira na okwo bisa mate ni Asem na ode brofo bisa mate nsan ka be gina amade acho afa o gina asa se me ko mamprobi na so Wop3tw3 afa o ko mam ka be gina amade acho ade akasesam no ade ye best say ye mpanifo no so sometimes omo fa Ay3ka kasa no en kasa nche Ghana for kakra I just do election kwa ansa wo be wo se pani bi mukwaji lona mo ba mo fa twi nchechire se lo bi akwaje di be se mo ba ba ke kabrofo honyan e na de bi ameka cho me se usia na adudan kwa Akufo-Addo the president of the Republic of Ghana me ba me so na adudan kwa Akufo-Addo the president of the Republic of Ghana so ba Kumasi a ense mo be ka nyina Kumasi fonte se na Akufo-Addo ye rally na Kumasi fo kobia ana say Kumasi MPP for the Kobia, Wop3tw3 such as Savolo, Somerset School and Cumber, when you go to and some of the Akufo-Addo be Kenyina, Kumasi ente. It is a Osaa NPP near or corner Akufo-Addo rally nibi. Now be saying say, oh, quite then an Akufo-Addo count Jakwa not brofo. Wanu sina mi komeni. Alezato. It's some journey be kwa tom story no. Na what shame said you no akasa na adwenche no. Enti abrewa no tifie no nusutie no. Oni sa no kra na oka. Na so ka ni twi a enka bi asam no ebeto di mpa na som. Enya fe no obi kofa story no. I interpret a chabrewa bi. No de no akasa ni de akeka eka ho. Ebo ni sa na ekuti am akasa. Enti ye beboa o my Ghana no ye de no kra chichira e beboa ye fa ye ankasa ye language no kasa de tumi wo mo tumi wo kasa ma kasa enti ye be say sa advice ya osebody abeye de ye adwuma e beboa pa ma cho ma min komani na le parliament for no me so parliament for ye kasa che wo mo ma min komani o mo life parliament. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more news updates.